Awunjani Prophet? Siphila na kunjani? Isiphilile silinze. Banjani Kingdom Praise? Baphila base. Sekune stories esivathi. Awuvami ungivusela. Ya, kune story man lesilapha emaphoyiseni sakho sebantwana ngathi bathi khona lohle ubathi kubapipiyela lapha esontweni lakho. Sesimkhulumisile ke nalomake lomkhokheli ngathi uthi indzaba vele lapha emaphoyiseni naye ukhala ukuthi ngathi uke wamgijimisa ngemukhwa sethi siyamangala thawe incebo sengazi benemukhwa. Ngeve mhlawumbe. Maye ungaphendulela uthini kuleti insolo. Baphela kufuna ukuthi nawe ulithole lithuba lokuphendulela. Ukuhluphana ukuthi bangiyalile lemaphoyiseni ukuthi kungaqali ngikhulume le ndaba kwanyalo. Manje ubuka lo mthetho nkosi otherwise kulezi letaba nakasho iphoyisa asesibuya kumbe letinye tindzawo sitabe sike sokuyasenga otherwise ungiyalile ukuthi hey ngoba bathi lokuphuma lakini kuba liqiniso kuyasetshenziswa nasetinkantolo. Yebo. Siyabonga kakhulu Prophet. Ngiyabonga.